Igitondo cyiza ku badukurikiye mwese muri hirya no hino, mbabwire ko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yagaragaje imbogamizi zikoma mu nkokora iterambere rya Afurika. Imbogamizi za Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente asanga ko kugira ngo Afurika itere imbere hakenewe gushyirwaho ingamba zikomeye zituma imishinga yawo ishyirwa mu bikorwa, yongeyeho kandi ko byagakozwe mu gihe cyagenwe. Yabigarutseho kuri uyu wa gatanu tariki ya 2 Kanama 2024 iyo Abuja muri Nigeria, aho yitabiriye inama ya Banki y'Isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari ihuza abaminisitiri b'imari b'ibihugu bya Afurika no muri Afurika izwi nka African Caucus Meeting 24. Dr Edouard Ngirente inama ya Africa Caucus Meeting 24 yayihuriyemo n'abayobozi barimo Vice President wa Nigeria Kashimu Shettima, umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye Amina J Mohamed, baminisitiri b'imari, abayobozi ba za banki nkuru z'igihugu, abayobozi muri FMI ndetse na Banki y'Isi n'abandi. Yavuze ko hakwiye kureberwa hamwe uko bimwe mu bidindiza ubukungu bwa Afurika harimo amakimbirane ahuza uturere, imihindagurikire y'ibihe, amadini n'ibindi. Ati kuba turi muri iyi nama ya African Caucus bigaragaza umuhate Abanyafurika duhuriyeho wo gukemura ibyo bibazo byugarije isi. Biteganyijwe ko mu ngingo zizaganirwaho muri inama harimo ibijyanye n'ubufatanye bw'ibigo bitanga ubufasha mu by'imari byiswe muri rw'icyongereza Multilateral Development Banks, ni ikigega cya Banki y'Isi gishyigikira imishinga y'iterambere IDA 21. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yavuze ko izo ngingo ari ingenzi by'umwihariko muri iki gihe mugabane wa Afurika ukeneye kongera imishinga y'imari hanze yawo. Iyi nama yateguwe ku bufatanye bw'abafatanyabikorwa ba Afurika mu bijyanye n'imari hamwe n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI ndetse na Banki y'Isi. Inama yatangiye ku itariki ya 2 Kanama 2024, bikaba biteganyijwe ko isozwa kuri uyu wa gatandatu tariki ya 3 kwezi kwa 8 2024. Bice muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko muri Rucuru M23 yigaruriye uduce dushya. Umutwe wa M23 kwa gatanu wigaruriye uduce twa Nyabanira ndetse na Ngwenda two muri groupement ya Binza ho muri teritwari ya Rucuru, nyuma yo kutwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC. M23 yigaruriye uduce nyuma y'imirwano ikomeye cyane yasakiranyije n'ingabo za leta kuva masaha y'igitondo. Usibye utu duce kuva kwa gatanu kandi M23 iragenzura uduce tw'ibyaro twa Kiseguro, Kasave, Nyakabahanga ndetse na Katwiguro nkuko twanabigarutse mu makuru yacu y'ubushize. Amakuru aturuka hakurya avuga ko kugeza mu masaha y'umugoroba imirwano yari mijya mbere mu gace ka Kisharo gaherereye mu birometero bibarirwa muri 30 uvuye mu mujyi wa Kiwanja. M23 yigaruriye turiya duce mu gihe kwa gatanu tariki ya 2 Kanama ari wo munsi wa nyuma w'agahenge k'ibyumweru 4 bari kari katangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama y'abakuru b'ibihugu y'abakuru ba diplomasi y'u Rwanda na RDC iheruka kubera Rwanda muri Angola yanzuye ko kuva ku cyumweru tariki ya 4 Kanama imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo igomba guhagarara. Gusa inyeshyamba zabiteye twatsi zivuga ko zidashobora kubahiriza ibyemezo byafatiwe mu nama zitigeze zitabira. Je mu gihugu cyo Burusiya, makuru aravuga yuko abana b'intasi zarekuwe mu guhererekanya imbohe ngo ntibari bazi ko ari Abasuya. Kuri wa gatanu President y'Uburusiya Kremlin ikaba yavuze ko umuryango w'intasi z'Uburusiya werekeje i Moscow mwerekanya ry'imfungwa rya mbere rikomeye ribaye hagati y'Uburusiya n'uburengerazuba kuva intambara y'ubutita yarangira, aho abana babo bavuze ko bamenye ko ari Abarusiya indege imaze guhaguruka. Umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yabwiye abanyamakuru ati mbere y'ibyo ntibari bazi ko ari Abarusiya cyangwa se hari aho bahuriye n'igihugu cyacu. Yakomeje agira ati kandi mu bushobora ati kuba mwabibonye ko igihe abana bamanukaga ku ngazi z'indege batavugaga Ikirusiya kandi ko Putin yabasuhuje mu Cyespanyol ati buenas noches nkuko yabigarutseho. Peskov atanga ibisobanuro bishya ku bijyanye no guhana imfungwa hamwe n'ababohowe.
yemeje ko Vladimir Kraskov warekuwe n'Ubudage yari umukozi w'urwego rushinzwe umutekano rwa FSB mu Burusiya kandi akaba yarakoreye mu itsinda rya Alpha Group umutwe w'ingabo zidasanzwe za FSB. Kraskov yahamijwe n'urukiko rwo mu Budage kwica uhoze ari umurwanyi wo muri Chechnya wiciwe muri parike ya Berlin mu mwaka wa 2019. Perezida Vladimir Putin yamuhobeye nyuma yo kuva mu ndege i Moscow ku mugoroba wa kane. Peskov yavuze ko abo bashakanye bari bafungiye muri gereza bahawe uburenganzira buke bwo kubonana n'abana babo gusa kandi bari bafite ubwoba ko bashobora gutakaza uburenganzira bwabo bwa kibyeyi nk'uko inkuru dukesha Reuters n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza ikomeza kugenda bivuga. Peskov ati ku munsi w'ejo abana babajije ababyeyi babo uwo bagiye guhura uwo ari we i Moscow, ntabwo bari bazi Putin uwo ari we, uko niko abatemewe n'amategeko bakora. Ati batanga ibitambo nk'ibyo babikesha kwitangira umurimo wabo. Peskov yavuze ko inzego za leta z'Urusiya zirimo gukora ku kubohora abandi barusiya bafungiye mu mahanga. Yavuze ko ibiganiro byagejeje ku guhererekanya izi mbohe zose hamwe 24 harimo abarusiya 16 byabaye hagati ya FSB ndetse na CIA, akaba ari ikigo cy'ubutasi muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barayibibutse ku nshuro ya kabiri abanyekongo bahitanywe n'intambara z'urudaca zahibasiye guhera mu myaka ya 1990. Ubutegetsi buvuga ko abantu barenga miliyoni 10 bazize intambara zitandukanye zagiye ziraduka muri ico gihugu. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari muri Uvira. Uyu muhango wayobowe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa wari uhagarariye President Felix Tshisekedi utari mu gihugu kubera ibibazo by'ubugwayi. Itangazo y'ijwi rya Amerika rikesha Presidence ya Kongo rivuga yuko umukuru w'igihugu wari mu gihugu c'Ububirigi aho yagiye kwivuza. Imihango yo kwibuka izo nzirakarengane ku rwego rw'igihugu yabereye mu mujyi wa Kisangani ho mu ntara ya Chopo, yatambutse kuri televiziyo na radio y'igihugu. Amakuru dukesha amasoko yacu ari Kisangani atubwira ko akigera ashinguwe imibiri y'abantu baguye mu ntambara y'iminsi 6 yahuje ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda mu mwaka wa 2000. Yatambagijwe aharuka iyo mibiri arayunamira aganira n'umwe mu baburiye abantu 8 bo mu muryango we muri iyo ntambara imbere y'ibihumbi by'abantu bari bitabiriwe muhango. Abatanze ubuhamya barimo bapushije abavandimwe babo n'abakomerekeye muri iyo ntambara basabye igihugu cya Uganda kuba impoza amarira kuko urukiko mpuzamahanga rwari rwategetse Uganda mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 gutanga miliyoni 360 z'amadolari kuri Kongo. Aba baturage kandi basabye leta ya Kongo kuba hafi kababufasha. Mu ntara za Kivu y'Epfo, iya Ruguru, Ituri naho habereye iyo mihango yo kwibuka abaguye mu ntambara zabaye muri izo ntara ndetse zikomeje no kugwanirwamo. Muri teritwari ya Fizi muri centre ya Makobora ahashinguwe abantu barenga 1000. Naho bibutse abantu bishwe mu mwaka wa 1998. Samuel Mulumba ahagarariye gahunda yo kwibuka abazize ubwicanyi bakorewe muri teritwari ya Fizi avuga yuko bishimiye umunsi igihugu cyashizeho wo kwibuka babo bishwe. Asaba ko abagize uruhare muri ubwo bwicanyi bashikirizwa ubutabera hagatangwa n'impozamarira kubiciwe ndetse muri Kongo agashigwaho urukiko mpuzamahanga ruburanisha abagize uruhare mu bwicanyi butandukanye bwibasiye abakongomani. Tunaweza kulalamika kwa ajili tujue ukweli wa watu ambao turashaka kumenya ukuri kwa abantu bishe abavandimwe bacu hanyuma ubutabera bukora akazi kabwo bafunga abo bantu bishe abacu kuatia mbele ya sheria. Muhumuza Jacques yarokotse ubwicanyi bwo mwaka wa 1996 bwakorewe abavandimwe bo mu bibogobogo n'abashimangira ko izi ntambara zo muri Kongo zamusigiye igikomere ku mutima. Umwari muturanye bose bari abavyeyi bakabica impfu benizo z'agashinyaguro, bamwe abana bagiye bahurwa mu masekuru, abandi bakicishwa imipanga, abandi bagahambwa babona mu vyobo, abandi bagahambirwa bagatabwa muri Tanganyika, abiciwe mu Kamanyiraho nabo babataye muri Rusizi babatemaguye. Urumva ni ibintu bikomeye, ayo ni amateka akomeye ku muntu. Ndwanyi Nikora atuye muri teritwari ya Fizi nahamya yuko nyuma yaho abo bari baturanye biciwe Kabumbe mu mwaka wa 1996 yahungiye muri Tanzania. Avuga yuko ibihe banyuzemo bitari byoroshe. Icyo gihe twatandimwe twari duturanye, hariho batatu bishwe, abandi tumaze kubona amasasu y'abantu menshi twashe kurira amaso tugenda muri Tanzania. Zimwe mu mpunzi ziri muri teritwari ya Kalehe zangunze intambara hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshamba za M23
zirasaba ko amahoro yagaruka zigasubiraho zari zisanzwe zituye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Turasaba kabisa turebe ko abategetsi badufasha amahoro gakaba tugasubira, kuko ino yo turi inyabibwe turahangayitse cyane. Ino hano turi mbega bimeze kuko dufashwe nabi, ibyo kabisa turi kwifuza intambara zarangira tugasubira mu rugo. Uyu muhango wo kwibuka wanyujijwe kuri televiziyo y'igihugu. Mu ijambo rye Ministre Judith Suminwa avuga yuko uyu muhango wo kwibuka ubwicanyi bwakorewe za miliyoni z'abakongomani ubaye mu gihe igihugu kiri mu yindi ntambara mu ntara ya Kivu ya ruguru ya M23 ishigikiwe n'u Rwanda. U Rwanda kenshi rwahakanye ko rushigikiwe umutwe. Turibuka miliyoni z'abakongomani bazize ubwicanyi bwatewe n'ibihugu by'ibihangange bikoresheje abakozi babo mu kwiba ubutunzi kamere bwa Kongo. Turi hano mu kwibuka ababyeyi bacu, abavandimwe bacu barimo abakobwa n'abahungu, bamwe bishwe abandi bahambwa ari bazima. Ni ku nshuro ya kabiri uyu munsi ubaye kuva wemejwe n'inteko ishinga amategeko mu mwaka wa 2022. Vedaste Ngabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira.